Ono akasa ni nua ba Paulina Paulina omo atena se Paulina so ho aye fe papa na me ankasa me counselor 1 me ma me prekope ne ho edodo ne kakrantie ne wantimi a mekensa na so no ye bere ne akaja ediagum yamfa asra piesie Fama Minister IBJ wano ene penyi kwanchirefo a wo hwe production no eso nana mesa abrampa otafrija eso eboni chidon bema safo kantanka afei azuka ene prince munyina ebo chidon bozi the caption mine mami ya grace adepa Beatrice papa bi oba so no wono so kan ye ho afei keche obi school fees nana yaw ena eye Mr Dave omunyina so boayen amaniema akoso tote ko covering ka jandone mami akosia so mo so dela Mrs Japan na ire wonum nyina eka ho bi na eso midi for answer na yebeba so no ebusia kan ye ho Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV na ko neja comment wo ho ye behwe ne yama munyina shout out muni ho aye ni ho midi for mba chome mo akwaba oh mabere wotia yay adum me se me ma wakwaba once as asem wo no dadentin de me kanya no wanu ye na deba ni me bi onkofo de me nemu no bibia be ye ko makoma to ye oh de o kasa de reality ase bam ai mabere wa dawruma nkofo bi nim se menye education man. You are not educated. Yeah, but let me say the people I'm educated. Okay. Man. Okay. Because from now going, I'm a student. You are a student? Yeah. At where? Which school? Abrepo. Abrepo. Yeah. Which school? Next week I'll tell you will tell me. Yeah. Oh, okay. Everybody will watch me. Okay. And they want to speak. I'm a man of God. Sometimes the people will call me, hey, Odifo, are you a pastor? I'm a pastor. God call me. It's not anybody call me. It's if you want to judge me this land here, you judge me for your own, not be God. You were not called by anybody but God. Yes, God called me. God called as a you. Prophet Pokobina. Okay. It don't ever judge me. Okay. Wherever you are. Okay. Don't judge me. Okay. Now, Pokobina is educated man. Okay. Thank you very much, my dear Babri. Thank you to my dear man of God. Also for Paul Kwabena. That's it, bro. Mr. Medase. Auntie Paul, let me patch on what to say. Abrotia and Quara Daruma or the Nanso Ache. Bibia Boko dear. Quara Huyamo. Bosomen Conan, Bosomen watching. Neda Tosun Cono, unless you fear that. Bibia a kama. Or the young Quache. Okay. You did so once one way. A radical time. Medase, Medofon. By a cry, who say a woe. My sister. What's just a wire fabrous one? Share the steps and Michelle steps and as me. I knew who say why. Why a fair. And then me walk. The assembly to oh, I'm not to become old. Me comes and so on as a man, Mufano, a back power. Michelle, what to call? Send me a mabrotia. Come on, no casa maca, no moment. Sorry, I know who Crystal. Oh, that's you. Abusia, yan twa so na yan kwaye nim na mesa Abraham Power Tafrija. Pacho o ha se no mo anu atwe e de abeme. Enne asem e da bema so na answer na no yan for shout out big one. Enko enfama oba pa Chris wasi ha de wodi. What ya to mo ana? September to see our had a Lion Rock was odi good afternoon. Nana Amakobi Eko was say and dear adult education. Yere papa. Yo, agun diabe sheriff so my higher that say Lebanon and so was say odi was say odi di asembeba obrofo ye me de say or da se papa mo amabadi nyina da bo ase Lion Rock ne mo amoka me pamocho se won kan ye ho a bra Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV kan ye ho na ye nyina ye bom eni dwuma no nana mesa bram partner say o wa asem de my last week yes asem bi e betina so bia no ehun sunsun no ye de bebre mo na producer said de say ono ene ba wotimi sorry de akira brewatia enya ba bia na ye kwa oba etimi kohobi enu ntene mekan ne ho de na so no ye kodru efitie mo no na wasabre watia me patre ekwan na no
na mema no etimi ewura mu akwada bi ye de ne ba ha se nom se ne papa abonidua ama akwada no ye ma ne kasa ye video no wa nka mu yi kakra mai but all the same enye hwe I minister so ya atoto ne menti ena akwada no animu nyina ahyasie eyi na duabo na se ne ma me so de na china ne ntoma nyina waton na ne nua mema mu so ni mu ema ede ko wura mu ewo eye Ashtown nana afriye enchen nana wadaroma mamema wakwa aba Biduso ebru mabre watia. Wona muti sen. Nananom ne nyame adaroma ye ho ye. Ya da nyankopon ase. Ada me no mie no ne abusua ne nyina awrem Ashtown na edu baabi a na wasabre watia me choke ewo gate na mo mema no mukọ wrem. Mukọ ye no ede ne si wo ho atiefo ne ahwefo nyina nso epese wote ho asem wadaroma. Yo, abre watia. Ye yasem ye fidie ya yetiso yi. Ene Sompa Nkomo yi obi a no ho akere no na asemato ne ye ka bi ma no. Ya wa say last week maami ne ne ba ne baaye omo foro soro akra na aye den omo krokra ne musa odu ba bi oso wa bre na wada form to omo ye ya de ne beto esoro ha the time so say ye tena se no ye de ne baaye ne titi ne tietie nyina ne ze maami no bebobo amane bebre se ne papa na abo ne dua eji oma nante ba bi bebre de na kwaya sabia omo hunu de ekoso na wotena afidikasi achi eka se ewo se yekọ na na afriye ho so dear mu mame ebusia ko Sompa TV Ghana ewo Facebook ana Sompa 93.1 wo hwe Sompa television so a akwada no bra na wadru ye friend is saying level ground okra wo ye nimu ha se ya na o wura ye office obeba be wura nimu ho no nya enye ye office ni na ha ya abonten wo mfru wie ye no e na nante ekola ho aye ne den na ujai na o kwa afafa onwe ahasen ka woti ato nyame nko na ne maame dim nika be so ne mu no ono na asem e na ye ken na wadaro mato asoma ye eti mabre wati ye pone ya na so ye sifom ye kase ye tena se akra no be free yensa ye koduru na na free o ye na asoma kwa ahene ho be bia na free obi ano ye chia ne pa ye koduru na asoma kwa ahene anim ho no ye yi akoda ye akra is mentime nante akra na aka fom yi ye pija ne ba bie mpija me ho na me ya men say tu men nine chese akoda no ba bia be so bia no eye ne ya chese owu ano no eti ye bomodi ko wura mu ewo na na free akache ye ko ya no mo man yakonya ye busa ye kwan so ne ye so ye de yama ne boye na ne titi nyina ne se na free se wono undimi mfa asam ma ho no aboni tirim akache se na asam ne te dabi obahwehwem wone nananom na ye adwuma eti obahwehwemu ansa na se de asam ne te no de ato anim ampa na free tunkosua ne ade a ohwehwem ne se ensuo mako nan ensuo mako nan ana ye de abo abrante dua 4 rivers ana ye de abo ne dua ana lake kan ho eno no de di se na free na nkasa ana stream na free ne betima chirim se ensuo ye ensuo ba so ai de bodu ye mako nan ana ye de abo abrante dua de na free sa wuram ekosa bai obai no ofre na chiamefo obi se o mu se ataben na wo ha sei atamani tua no ofie ono mo se an wo ho no se ne mo ne maame nko na onko pa ne chew satane gitum dia ade bi ebe ma akoda ne bia no ebe yeye tiampa maame wuro no pa bo adimrika di achiamefo achi unko ne se ne papa na obodua ne dia atane nti edi atana ye ntimi nkokrom ho enko hwe atansa na ya pachew ye kase ye ko ebe ba na akra na wu enti omu ko ya mpa wo mo pa atai chew na se atai agi atum se wagya bibia manaka enti oba ya na se wo sa achiamefo de niema egu fom niema wo mbagi ansa ne ada ne dua no enya asem ketoa enti eduabɔ nye we wan zo be bodua edua no bekun nananom etena se wiehwie mu na se ensuo ba ko bia no betua 1000 cedis ube na chese osa oyi akan se abre watia ene mpanifo e ba ye enti no wode hia tum ema no kra de o chema wode che yen na ase ewie beba ho enti ye kokoduru ya nanam hwehwe mu na se kano awuom ne ade no enya asem ketwa ana nanam frie ka che se o show mu bo so obehwe no ama ne ho ato no ampa wo start ye adwuma bi o se
wɔyɛ wɔ akwadaa no ho ɛdane dua no nyinaa kama ɛma ne nura ɔnkɔnkɔnom nti yɛ free hɔ akɔ de na wayɛ bibia awie a akwadaa no ɛde ɛkɔ efie. Okay, na my yenase ne wofa na odene ba ye ne pese oto nanum to kakra pese ye hwese de akwada ne mpom sitefi sa da ko me se ode da form ho sa wontimi krampo na wa ma ne muso na mabre in fact no obi tifie na oyare na wo sha ase ka se mabre na ohunhun samanfo nti na oya akwa no se nyankopon anya doma woboa wan hwa ade enchina na woni nanu ananansa but ye misa na ye hwe se de akola no ne ho ye na mama fa se da rampi masie du mama yankasa mi run afri ye wo Ashtown e kanka wonum bebo no na nya asem ketwa na so no awurade adom na na se me yire konofo hene yire me ne me se ne hwan na makasa wo de wo ma benti no me ba be hwe abomi fita duku de akire wo nti no na eye ne manyina je se de amamre ne amane wo se eye e wo ho no e na okaso mo ankototo ne ma no toto ya ye no de ye nti wadom ye na na se ye na na afri ya se papa ohene ba bia wo bia wo yire ye na abusua ye wo Sompa nyina ne Sompa Nkomo titiru se awurade enkoso anya wadom. Yes, Papa, me pacho ma hi. Pacho me grasko. Me pacho what is saying? Hello. Pacho what menka? Hello. Hello. What menka? Hello. Oh, nana you fast fair ye we say ni enkoye no. Fa kwante pole na wo mame. Papa pacho what yenka? For quantity pollen na honey your fast man yenko yenim. Hello papa my hi. Yeah, Anna. Pacho what is saying? Yanko pardon me ho ye. Ye de nyame ase. Na my brand here na mo de ne ba ase nom de no oyare ne what is saying? Yanko pardon e say de gusu a etia pon kakrakra. Ati my enchire mo kakra ye ko na free ye ho ba ye no mo ko ye no ko duru ye no. Say na ne eniema siti de na asi akire. Na wo pom kura nanso yebedu fiada nwumre na memenda mo sha se e de do ne kano no e firi ho ba no ade achi ade ese ne nyina ensakraye ba na e ba che se ogusu a onya na pom de ne nkakra na ya fani say na didie mo te sen o ba na mo se moto ni kokokokura na se atrema ba ko mieno no kura na wasa udidi ana ade acha me wasa pu aba na wontimi ni di na aduane die mo ne se na ne amasiti esese de Yankopon adom we se de otimi di banku kura ene nkwai odi banku ne nkwai ai otimi di banku ne nkwai wow ye de toto kane no ho de ake se beka se improvement ya bapa okay. Na nim so ha se asane akama Eti se ni papa no oda so ate ho kofi ato se ho ahwan ata kwaku ata pacho oda so ate ho no mo a je se onani kura se onfa nkokha nimpo want me nko na afiri de me di nkomo we che want me nko okwa de beto no ne nya papa ti efi guy very won ti fa nani kura nkokha ne da mate ma ye fonsi na asembe na wo ka kire obi a wati fi owo ha oni amane na wo asemfoforo bi abeka ya graduate o wadaroma yo ya me kan se ya to TV si dem a ya mfa nke sini nko a aya ye ntie programs a ho bi ti se nia abewati ane na pamfo ye Sompa Nkomo na be ya Sompa Nkomo na be ya se wo bibi na ebro so a obetimi afro mabo mama ne no ma ye omwa sanse mete ti omu nti no mini aba mi hu se na sam na ya bo na ho oden so ha na me frɛ aboti am so je me so kama o ma ye de obetimi bia ma se mi hu se bibia etuto ye nti obia momoden se so odwuma bibia ebo no so obi sisi no se obi na enini ni asama ekwa ye mana obetimi afrɛ na me wa hoto so se de o ma bo ameni magusua no Sompa Nkomo fo be boa ono so Maya na siye de mpa ye techre baby a ono asafo awurade wodna ya resabasa so akwada yi mu aba bedrei me ya sure so obeto aso a me wogidie wa awurade mu na nanom so ye o mafa mu de bibia beye ya hyebo se na watwe miensa ka na watwe miensa
obesa ba betina ase nom na de wo bia no yetimi de ato etiefo ni papa me na ase why me so me da mo ase pa Nyankopon hira mo Erade enhira won so ebusia de ekosi ya no na chese na na free ese bosome ewasa wasai eba no bedi adanse and 1 week any ne pepepe ye hwe ani mu se na watwe me esa aka na Erade be so ne mu no ordinary sabasa na to ne so na wakurakura no adodo no kakra dada no de amai se be ya nimpom no de atechema bia no ona asafo Erade o se de aseye no me na me fa na ma ye ne ye wona makwa adua hodo ye wo ye nipaduam na Erade abo surplus na se extra ones de agu ho ntene se ya what the answer say woka che Erade say change it for me, renew it for me, and I say be at the atos in waka che Erade say increase me, and I say increase it for me. Na bibia so etimi ahihye ye nteno ye beda Nyankopon ase odifo de abedra no mabro otia yay tourism father cares a daughter. Come again. Tourism father cares a daughter. Kelly's in here day. Sir papa I want a ba. Na all bonny bedria. How come? And then say tourism father cares a daughter. Okay. Daughter ne oba baba. Anya home na nipa. Where bema. Anya nti oba kan say. Okay, son and daughter na so mu je ibako. There be anya baako. Ko wanim. Maza. Ko wanim. Emfi obi akwanim. Osofo yankwa yanim. Abra tia. In fact, me see afem. Na me ho afo. Me ho dwire me. Na me ho gu awosen. Na boni kum sunsum. Edie ne beba. Na bema kwabrani be ni tadua. Ato ne ayobemu anyinsa wo. Wose makese me ba. Akudai wonya 20 years no waka asem a ya. Edi etia papa. Wonya de bia ehu enventia papa yo. Eto dani ye kase obi wono wakase yi. Ena die fo de tobo ase. Ade papa ye mabrotia. Senyami ma mitumi padia. Sankwasafo nyina meku wo mu. Opanyata. O kameku ntem. Se papa timi nya daje. No wa fensio mako nine. Se midi kumia me ba. Abrotia. Boni ben na kuda wei mi wo ye panyini a anke ha me da. Ba kuda ketua 17 years. 17 good years. What a shame. What a father. Ni aboni di se wo ye nipa akana kayeye ho. Se wo ye nipa. Na sa jata kwa se wadwi kwa gata. Wontimi nkese wo bam frensuo mako nine. Na boso fo kwa sare sebi mpeduasa obi wonu ma wo ye gata okotiani mu kura na wonim se wonim wo tian so o jama akọ. Tumi bi wonu ma wo hia na wonim se ebia when you were hunu and wakati mutim jamako, but a jata timanyada jackets in a back 70 good years. Okay. And to me, my yadati se wungu. Hey, papa, when I am to see, when I am to share crassa, Ukofobi Baba wa, oh, Rade. Senyabi mammy said 2 minutes kakra. And Casabon if you say. I come in Casacra, me call yam the donation and win him. Me Jame. Nanso nyame ma me to menti de metuma ka ne se awurade fa kora wei emfum so nche no na no mia papa ne susu ye no onyame ma ne ntafri gatem kwa okay ye nyankopɔ basa ye do wada wuruma ma bofre papa o kese ne fe nsuo mako nan no ma se aduane nkɔ ne so because David kan oso mo esame no ejim so wiawie na awurade ma won sama no menin gwasenka won nemo ya abrotia min kasam ko chibi de manusi emu ya because akora we die pan wo ye papa na ti se papa na nya bayibu nsamo a na de be kaso okay
Onya Baybon Samana de Becca Esa, Oba Palena Bebem, now so no cot 21st clinic, na yen conco to Nyal when you say our home farm 15 branches, a real overseas Safa radio chair, and now one saw a Becca Nebusia, or Sisiatica at the end of what Jabas body P, 0540 311 Now the Europe tour that she shall so 21st August, and no befra brocha, Bentua brocha, Fanambe, Nebuki appointment 0244 915-116. Power specialist about hospital. Yeah, mami, akosu ya ya se brafe ya se just mami wa bio. Na ni mo pe na ebra na wansanya le wan hodo hepatitis. Na power specialist. About hospital. Was it me? Ya di bia. Yes, 0244 544422 0244 22 ye pe mizo free drink ne 5 minutes na entimi mo aye maybe bia wo ton sa do bo bia no wo ye papa time wo office baby ye de kwa yi for party ni be mizo drink 0246270221 that would have our clinic yeah papa will be kwa so krapa o se awon ne ma on won said me on sadam waposo on said gamai na mo ya bia woni kire wona wontimi wow that was 360 ado de bo adwumu ointment no wo senso a wonya bia betimi aboa na ma hoto abenipedie ni mo 0241244012 Kanjen Alkaline Water no super papa ye be mo hoden na go pomode entiska goto yare onunsuo drinking water nunsuo na moni padua na enye obu na awi wo no no 0241449191 Abawa route UGC Braba UGC Anasata Funi Road about route junction wo na ubehunu Grace Gift Herbal Clinic Grace Gift laboratory services wo ye hwehwemu na mami no wa bin it was na doctor for no so mu no me so baba hi uti atia unye fu ba oboda jadi bia Grace Gift obehwo obonesi for the doctor for na me say oba bi kwa Kwankrai na benya wo mu 030 na yen kan cho se Boris Beach chicken no e da so awadwa my so wo ye duane ato wo ye restaurant e bia wo do nada munya bia ye wo ya na se bia party engagement wo watch na dia drinks wo dia mo a wo e wo se 0544 444453 3P garlic the 3P garlic mesha me ko mako pebia do na mama me do poli na bi so do na ye mojedro esisi woro na boye ba 3P kesi amoso tobia do bi stroke ene ya bia no fo ni che wo bia eton no turo na ko ekwaje wo de one money is 0248 928824 I am comedy ma for Herbal Hospital Dr. Tam what the brand I say Tam that's so yenkoi ebwakwa no the brat no na watch it dependo yare ya wo de ko ye no obemagi onya stroke onya funyi ongoba woni obodam adebia tu ni pedeni bia no Dr. Tam that's so 7215 Prophetess Nyameche abofo bi o okrapoma jene masesie ka bibia se tu mi bia no betuma fa abofo anim orpoma no be wuri minimum watchno Prophetess Bashwa 99 Golden Dior feminine wash oba wasi so wasi abaito infection sana doso Golden Dior abrodia sa aniema wo ya dia ba sa company no omomra ha hia wo mu okay misi mi tobi ko ma mi dofo okay nam ya mi tombo se di wo shi mwa Dior mi ya nam di sure di bom se fefe okay na Golden Dior family wash no de mi wie ye na mi kom no utim se be bia dadin achisa mi ti we da so ntimi seremo muntumu so na monton na be bo mo papa meeting lemon e wo muntin no so wunya bia betimi abo aloe vera so yesu bia go number ni 0544198043 eyako baby tuton ebetimi aboa o ba Herbal Hospital achamfo ba o ma ye die nyane krikri ma ye die nyane krikri eya chamfo ba and so why hospital so bia da so
hospital so was one accord no we be ewo achia on sanki kabom anna won kasa funwi ekoda ho ba na etimia boa yemfa give us speak capsules give us na oba call security wasebra give us call capsules no ebetimia na give us message no so ma ye de 3 de wonu mu ato give us GC capsules so no mo di na unya kama eno na wo je 0500 469821 opese wutu kwan express group wo bia nyu ni dia express group for na ye ka fa ba gebra no kwa butre ye go sia di me nya hada na bra pa ko express group me de boy na kwa butre o me de ne zero no the mic kwa butre 0249 express group I was what me do obi kwa butre no kwa no me de boy na kwa no ka sempa na mbrem getum amen majesu amano 0249 000448 Mr. Nkomo connection my bia ya de papwa eto achie bia nkodi usika ya fra bi no ba ya na areho ya se kwatere kwaso obema ntoma ya tie ni din obeba na ni shoe fa achia ne ka ya bo no ati sa kwhwe na se kakaraka adan ya waje obi 50,000 500 million no na wo hwe ase nipa we betimi do express group na ne mankoye emfa emmao na ebusia enche na ye kọ ye nimuti ye kọ oba pole na ho agudie esem no e na abedogya no Nyankopon ya adom ye nya good results me gidi say Awurade bebo am ya akọ ye nimu ayaresem abrati ameda ase me chia ye tiefo ni ayahwefo nyina emprepi no say ye nya ye case bi say na results na e ba na ye kama ya na tambia me de aseda I feel otwedi ampo Nyankopon ho de my papa Dr. Blessed Foster okay ono na papa nam ne so ma dwumadie ye de be pia asante mantem ha Awurade Nyankopon wo nhira braba ya mansa nyina no no wo nhira papa ne mpanimfo na pamfo nyina se tiri se enye ono asabio ana program ya ma ebia kakola wo betimi afiri mu eti Awurade Nyankopon wo nhira papa na ye nana afiri ye so Awurade Nyankopon o nhira no se de oje ye feso na o ye kwan bi obefa so a obeje abofra yi ekra asi ho ye papa nso ye nana so Awurade Nyankopon o nhira no na ye papa atanso de ma yenka bibi fa nkyerɛ wo emprepi no ya na ye ntan hwa de bi se ye ko DNA resource na se resource ne ba ye se papa no akwala de fa ni moja sei akwala de fa ni moja sei wo wabo moja dua wo ankasa wo moja wabo ni dua sabi adwen papa be na ye de ewo wutirim enti akwala we first day a wo kobutu ne maame so anye mo no wo kai wa wie ye de ba bi a wo de abofra hyebre ka wo de abofra hyebre e ko gina ene ba bi a na ka de abofra hyebre e ko sie eja tare ade papa ememma bebre da bi a me ka me se mo ba ko so atwentwene mantwe da bi a enom saboni bi a mo twa to wonti wo ne maame na wo nan ebi kura kwala kura wo hwe wo mo na wasa akọ frensuo ennan nipa ba akofo edi nsuo nan na egbo dua aden na yese akoda no enya na akola papa wo ya yese nka wawu dadaada na yese wojo buade yese maame ne manyina no wei ena omunya ne ho asam ka na yese ball ne adesua nso ena ka wo say no pasa eja ta nkasa betimi aka wo baibo nsam ai wo ye baibo nsam enya de ya de papa nti ebesra ejanom sama dawroma monfa ye nua ba maidie ana ye baidie enya futusem enya de ya de papa dua bode enya de ya de papa na be de mesre otwedi ampo Nyankopon se da si ebu obi dua na se da de eja ta so mfa bi de betimi aka na bom ye sre Awurade Nyankopon so ohu ye nua ana ye bayi mobona onsan ya de abirati ayemko ye nim me da se papa pa ebusia na cha said here ekokosi ya anono baby asusan de bode hono akwaduru no ene ya mama so ate ne ye hyemo bo se ye besa de abrantie na bahase no minim se Awurade be ya adom odinaya resabasa no tumi no ebeto no so na de atechema bia de ase wodi padua no mu bia no wasai esiesie ahya nemu na animunyam no ayo osoro ejadia Ebusia yebekọ homa no so na ansa na no ma memfa shout out big one enkoma Ebenezer edu say wono so share wo Facebook Anita Boatin enso abadendende mu amaba no modoso eno ntine Daniel Menu onso o share Awurade enkoso enhraw Nicholas Asante minua Nyankopon enye okese keima enso ehwe dendenden wo ginemu mo fire
ɛna ɔno so ɛto ba yɛda mo nyinaa mo ase mo amaba ne nyinaa Awurade enkoso a enhira mo na ɔnya mo kɛseɛ papa ɛkɔso abakɔdwo ɛne ɛyɛ kande idi me hu wo mo menti wo mka bia na ɔmo yɛ adwuma nti no ɛdan ya wo no mebeba mo amaka ne nyinaa so yɛ dɔm na me maame ba koi Gloria Mira me ten nka che ma me mpa cho ya afre production line na me nya number wa wada roma me srawo odi emfancy asenum na wa asem no wo haw na ntena fie de beka no ye ma no 0541 12 odi obeki ka number na ai wada roma pesa okay kama me jama wa 0541 126 626 and now say 0242 056 978 abrotia ye be sire wodi asem ba ha bibi na achi wo na wodi ba ma wo kwane ye moa wo okay ente ye wo Supreme Court and ye wo local district district it is all the court district court na moa wa enye ye ye wa P court so eti ye de court ye bibi etimi ye ko ba bi na moa wa bla ha me say so obi kura jeje ona say ye ye bi di woni makobo odua kama nkasam ye so fun case bi nipa ne de obi ba ye friend no say ono kura wa ko ba bi tesi ana o mapam no e no ba nti mo pam na se masa ye pam ni pa fa ni case mra yen o ma wem ase wo de koda koto a o mbe yi o modwuma na so betima take be 2 years okay ebusia ye beba homa no so yenko time wo se medumra ba ye de se medu beba ene akire bema adofo no musoso afre na bibia akoye time herbal mixture and capsules and a time herbal mixture me do for frisia akwaba me pacho ho na moti say asia yenso boko yerisa na ekoso bibia ekoso kama wa yenko mosi medu me da sipi wo hene ire awie de ye be chia ya hwefo ene yetiefo nyina ma bibia akwaba e de aba Sompa TV so me do for pa wo hye anase utie me brand duru say na time ye gi adwa no a na ya pomuden enkomodie no a na ye de ebre wo sanse odomankoma ma de pa bi say ekyen ade esese nipa hwehwe ekira pan no eye apomuden ne senti na da ye gibre eba Sompa TV so anaso Sompa Nkomo so ena obetwetwe nkomode for apomuden ho me do for pa ene time heba for ye di nu akase mienu na abedwa so edru edi nkan a ye de ba ye no eye time herbal mixture me do for pa ye de time herbal mixture eba ye no wa giatum edi ho adanse se duro no anu edin esanse eye malaria fever duro tatashe anu ntie wie wo hye me ana utie me na malaria bowra wu ni paduam eja wutipaye eja wawo eja wabofunu eja wanumtuo wabanso so siminse buo no eya entimi makra me sokopeti IME nenonom na ebebo papa ye the time herbal mixture anasa ne capsules enso aba eduro we se nu siesie ye nkomo we ni paduam emankomo na ho dene no CPC tapapa woni paduanim na no akiri kura ne se nkomo ahoden a woni padua na kwa no bebi bia ye adwuma kama me so ye nu pay ubowram of pharmacy shop herbal shop chemical shop bebi a wo benya duduo bia wo pe ato na se wo so ame hana wo pani do so pom eto akoton afo ni kirem wo aba pharmacy anase me herbal enu achi ni colonic herbal misty herbal fredimens KNG herbal duduo bia wo pe no ubowram wo sa bia ho a onsa ebetumi akabi wo pay number na ne doctor atwetwe nkomo e dia fa so a kyerɛkyerɛ wo yadiem e dia kyerɛ no a number ne yɛ 0244 41 76 69 0244 41 76 69 me do for part time your number eno no ene yedi nkomo kakra afa time herbal mixture anase ne capsules e ho me do for pa wutie me anase o hwe me wo wudi adanse se time herbal center de ye de hahama enubina enunsiri ena di adwuma enu ne nam so ma ye di edro friend se time herbal mixture anase ne capsules ye de abadwa so na no kwasem ni se edro ye de ba ye ne enche bebre na enso adanse a enkrofo edi fedro ne ho no kwasem ni se ano eden papa ne nyina ene se edro yi ebobra wo ni padua mu a eye ni padua ni mu adwuma eye enkomo a wo mu wo ni padua mu mo bo ni padua ne ho ban no enu na edro no esiesie wonom ede ema yen obi wo ho no ma wo hwe me
me ana otie me ni nipadua na wo ho na nkomo no wo ma yeti asewuo me ka se ti asewuo a ene se kire se wono no nkomo ne wo ho na so ma hode ne abafom enu nti yade bodi benkum na boni nifa ensansa twam ana waje Apollo twam a waje Anansi twam a waje wo wodi adanse se yade bie bekowu a ekra wo nipadua wo sa atebia ni mu ana wo sa wo hu sansunsuanso no e wo nipadua mu a drop papa bako pe na me kan forma wo time herbal mixture anase ne capsules enu nko ne adu papa awieye mre we se mu no time herbal center for ye aba na wonya bi na wonom a ebeboa papa usabio immune system na aba form ana wo nkomo no ayete asewu a yade ahodo edi wonya wo nipadua mu no enu nko ne adu wo nonom a ebeboa ebe hye wo nkomo ne dene ebe ma wo magina wo mu na so sa asrafo ewo nipadua ni mu akwantia nyadewa eni sebi efin bi a abeji nipadua no ede aboso no eso na no kwasem ni se yenure de bia metra fidie so a meka kira wo se wo nyareo aduro no num bi esan se we ni de immune system no na aduro ni ebesiesie ede ama wo na abra wo num time cheche ba mixture na ebo ma immune system ahodene no SPC ta no na wo general well being bibia ejina so kama ama nipadua na tima fa ne ntoma pa ede efra obi wo ho no ma wo media immune system na hodene e wo soro pa entimi meti we se me yare me hu bi da obi simiti ya me ya menum so na ekọ obi simi yafunu ya me ya menum so na ekọ eye no kre kire se ni immune system na hodene no e wo soro na emom no me kanfo aduro no e de amount eye time herbal mixture anase ne capsules me do for papa binom na yade wo hoi eya papa yade eya nti na mpani kan se ama me ne wansere ni nyina eye yade enu nti ntwa nyare ansa no akopɛ time herbal mixture anasa ne capsules extra kwan sabri abowre mu pharmacy shop herbal shop chemical shop baby a wokwa also per time herbal center for dura ye dia badwa so e friend say time herbal mixture no na we say kan duro yi bi nso amedofo pa for se eyo bobo duro na no pa bobo na nwumre anopa anwumre obenum bottle ba ko mienu bawie no obohu se ampa ni padua no bibia akonkan immune system na hode no agina so kama enu achi no obi wo ho no mu a de bia yare tete no yade tata no wanunum nu ekọ he ba ya nyina obi tibi ka se mani su birime mani su chine me makoma bon tantam metu asintini tweme mikotodwa mu nyina hwehwe me ya na medanse nyina pagya enu ekọ he ba ya nyina wanum bi na so yade ne de tie enete bowure mu kopɛ time cheche ba mixture na wo nya duro we say na wo nonom a me say ebe boost immune system no ana ebe hye wo nkomwa ne dene eba sa yade bie woni padua ne mu no wo mo pampam yade no eyi yade ne ba bonten me do for page number frey de kire wadwene bia na hakrama boy yade so na man kirem number ne 0244 4176 0244 4176 anu achi ne kanfo e de ama bema bia wo hye me awie ana utie me na immune system ayeti ase ewo ntino ama yade ahodo abebowura wuri paduam me do for pa wo hye me ana bema na wonya yadure bi na wo no ma ebeboa wo esanse immune system aba form ana nkomwa no ahode na aba form enu ntu bom so wo na ensansa abegu bema hutimi dwia wo dwene eya wo de na esan so eya wo ja bema bi si me bema ne emu kekame emu edwa me emu hyehye me meje me ba bia enye sese me dwonso sem asai me dwonso kakra bi na eba de aka nyina na atime ayase de bia mayase edududu bema bi si me kro de me kokete so na me koda ana me kom mpem koda mitimi sori beburudu ena madwonso yenum nyina ye yade bi nsenkyerene me do for pa bema na kopɛ time herbal mixture anasa ne capsules na nonom na ebeboa wo ebeyi sa haw no nyina e de afiri ho wo hu se sensunsuanso a mebubo so yi se ebi wo bema so a ana ebi wo bema mu a etima bema ne fon bo se na ye ketekete wo no obeyi edi mpamu agora wo bo sa de na ne namu se ya wo obi wo kra de ne hyem bo sa na adwo de bia na ye sese gum mesrew time herbal mixture anasa ne capsules bema na ebema nkomo ahode no akosoro na ebema sisie ni mu ayedene ebema okotodwe mu ayedene he me se immune system ahode wo soro de a ya na ahode o bo so be mu abode papa bo se na ni gie na aba time ba me chane ne capsules me se be ma bi frey was doctor nyankopon hirawo nyame hirawo papa na time ba me chana ewo ho e na de time ba me chane di kan ba ye na so mpani se achia emui
esna kasa bebu nyina de ene the time church about Mr. Aba be men na kope bito na nonnom na emustu immune system gina wo na so o me masema atọ form o me ma yo mpemu a agye guo no wonya aduro ni bi na wo no mu a wo di adanse beba sa na ye kan form oba bia immune system ahoden ewo form na wo ho a wo so wo be mu ho no eho ehyehyew ana eho edwaw ensawansan bebre aye prekesin ewo wo ba so da bia me ka kire me ma ne se wo du oba ko wradem na do safa na japade so na wo sensan sisi so adwane wan hwe ya ehaw ana yade ene wo de ema wo enu ntu wo ba bia nsansan abegu ba so aduro no eye time herbal mixture wonya binum a ebeboa pampan boni agye ho aboso enso fitemfite bi fifiri ho ba oba mo ahemfie won kasa ma ahemfie ho enye kama yenye nim sa ahemfie de eho efe eho ye neat ene ho akono sa na oba ebo so japade no so utumi esiesie no enu nti se immune system ahode no se ewo form se any form oba ye se to aduro no time herbal mixture no na fasiesie wo ho na wo no na eboa na ama immune system ahode akosoro no oba bon se yade bi e wo ba mu no na enkomo no mo pampam wo mo mako afobon sa ahemfie wache eho awo eho ye wese afobon se nanaba na wanya baabi atena na wadi na sem enu achikro ba wo ginaginem se abele aba no me so number no me de ma na ma sorry so san se bre no aye be number no 0244 ohene ru you okay ai o ginaginem se abele aba no 0244 41 shahane kasa na yanti oye okay 41 76 69 0244 41 76 69 number ni go screen no ase e twagu fefefe obetumi afa yakra hwefo na eti yes so yakra oba won fefo kwa anu achia mini akosi edufie oba bena remfo ene nana bena ene me maami adwo cha omu nyina de ama me why me den kra ma wo so for jeje won kwa cha maami mo maami why mate ye what say there also me se chia me maami mo nyina wo so maami why mate ebusia ye kwa homa na so asamo a ye de abeto dwa no oye agya obo ne bedua yenko wo asem bi ka wo ho a ye masima kakra na yetimi afa won so de wodwene anase ensunsun so efiri mu aba no wo de awoka de fa ho 0548 931931 0548 931931 ana 0551 931931 0551 931931 ebi abefre bia no ye beje wo so de aba no sen ena wo ka de afa 0548 931931 ye na ye nuanom ebi ase na ye hwe ye ba me Vivian Asabre owo London ene wo soma ye ma poku a e de 200 Ghana cedis ba ya kra na no ya wada ohini ni tena se a wanya eye wo haw e wona fumu no o de 200 cedis abana ye hwe ahoma ni nyina sompacho mo amo fries akatene mo mbra ebeba why me do fon pacho wo temi ka memo ha pacho what to say na yo what to say Boko pacho di baby akase free hello oh sorry eya mo from amuntie TV no muntie emfa phone ni mo 0551 931931 and 0548 931931 ofra ya na drop in pacho mo modi amon frɛ ebegina so mo amatete ko ni nyina mo nkafra 0551931931 and 0548 931931 me do for pacho me mo ha mo akwaba hello pacho di baby akasa free hello samo pakili Koko ben pacho mane so ye ti o adaroma moduma mo ye de kama ba mo nyama mo ko ta wa na mo ma ko na me de shira mo pa yo ya da se papa me do fon pacho ma hai oh kafra minima de kro
Pacho obi abaso. Good afternoon. Good afternoon. Odon Pacho di baby akasa free. Cross cook me kasa free go. Pacho my entie way. Mama no ejuma pa amoye. So mo be ka na mo be tiri ya mo se akora no. Na yi no oye obi a oni no mani orobo. Maybe me ma fo ni su se papa na ni ye se bia no. Eni se we bibi mpo so oba ho ko atima na sa sempe ba. Ususu na de kata akora no so akora no ti afọ. Ye ni sei. Ebi akora no mmadu ma obo ball na de siem no. Ebeti efiba ebi nso na efiba ti si na ye bia papa no so. Nti omo abia tu so mbehwe akora no na omo ama na ti afọ no. Na me yan fe ye ni ntu papa no so ti. Na mmom na yare fa no. Aye yan ye nkom ye monsu ko ye monsu ko ye nom ye husa ampa akora no ni gina bia ye wo ne da atwe ye. Na ma me fe ni ntu papa so na ye fa yare a sunsu moni bia idina na chia ko tia no bia no omunhwe no omunku tia sunsu bo se fin ma na bo fin papa fam no omunku tia me da ma se Pacho utie me. me pa to mi ti o Baby ade ko ye hwehwem ansa na ehu adokode ye ha na ansa na omotu ho. Ne papa ne de ensuo makoma na ebusua no kra de ni na ma tie mu na hu se nipa wo ye bibia ye de nyema bi fa nipa bi so de ye nyema bi bia papa ne de nka ko wa ya de e de sense wo be bie wa no abo ba bia no e se mfata because mo ja no kra no susu le wo se e de ta kra na ti Mate ye da se papa. Good afternoon. Pacho di baby akasa frame me dofo. I friend is Cindy, make us a free takwa dumping. Pacho my enti o Cindy. Me pe odi for nyame chene number no. Odi for nyame che number. Nyame che small girl na oyewe. The number. Facebook anka wo kokko share ye ma ye nanka wa ye from Pacho gina so na ye nyima 0535 8976 me Pacho we are ready and our friend why hello me don for Pacho ya for studio line no ya de beto so na ya waje me don for Pacho me mo akwa ba udi baby akasa free me pa to se me ko serious me ka so si yan training Pacho ma enti obema wada no ma me pe na na si number Mate yeah the production line ebe yenti ya na wa frɛ why me pacho me mo han hello me don for cho ho frɛ fidie no ho me nkasa odi baby akasa frɛ oh me ka so si asen asen man ka si pacho ma yenti o oh kwan ne wa mo fra na mo atwe mo ho afri wo TV anase radio ne ho de amaye na yetimi edi nkomo why madaroma eya mo de na mo fra no so hia ye pa me da for ma hi Hello. odi baby akase free Aisha me ka se abu akwa. okay my entie why we did the same Aisha e fa me Hilda. Hilda me entie o Aisha na papa ne ye ne de wanya de kra. Sane ba o no tini boli dia de wanya de papa no betime aku. mate ya da se pa ne onso de me da for me pa cho me mo ha odi baby akase free Hello. Ow. Mo fra na mo atwe mo ho afra fidie ne ho de amaye mo adaro ma why. Wo din baby akasa fra me dafo. Pacho, your friend is a free asante achema sankawe. Pacho ma yenti o. Yes, Pacho, mo program de mo ya mana ye ama ye engina ye ne futu ba ye papa ye wanya de ba ye say ye futu. Ya mention educate amanfo nti edu samu program ya e juma mu kura na me hwe senya me sunde tu amanfo fo senya e wi ase no obi ankoto problem nti nyankopon nhyira mu program no program be koso akoso sa nyankopon nhyira Amen. Onyankopon so nhyira na omo ahode da bia watimi atie ye. Me da fo mpacho wo din baby akasa free. Hello.
Wafra wadaro matro ho free TV na radio no ho fama me why. Me da fon pacho ma ha, udi baby aka se free. Kafra 0551931931. Me da fon pacho me mo akwa ba udi baby aka se free. Hello, udi baby aka se free me da fo. Yeah, me kasa African please. Pacho my NTO. Hello. Utie TV na yentimi no won kasa ntini ye o mesra o. Kasa fafo ni mo ye. Hello. Listen to me. Okay. Please, me pay your number, please. Hello. Me number de tobo asema yentwa me ntimi mfa to jawa Hawaii. Jina so why? Okay, me. Jina so me sorry am efro. Me do for utie me pacho udi baby a kasa free. But what is that too? Is that always in our friends? I went to a serious. I am free. Oh, now free. Yeah. Hello. Hello, Mbacho. Di baby, I can say free. Hello. Oh, Kafra. Mbacho, di baby, I can say free. Mbacho, from the journey. Mbacho, I can say free. Because it's free to class. My auntie, me do for dano. Who ne kasa kesi my yen. The term to see the way then I can hear you and it's a pretty one. One of them, I mean, I conto 20, and I just say, who abufuo, and our day a corner man soon. Okay. Okay. Pacho, di baby, I can say free. Oh, Kafra, oh dear, not say. Just 3 calls. Na yet me the nyina 0551931931 0551931931 and 0548931931. Me da for my how di baby aka say free. Good afternoon. Good afternoon, sir. Oh yeah. Pacho radio do nanso Na me adom ho ya pa. Udi ni baby aka say free. Mufiri hafu kanya the Da no ho kakra ma yetie o. papa no mo bia o ben de. Dem pa. Don't know where no ma ana o ya ku ko kan dem ma de. Make a bibi so na o yere na na wa ni bia. Papa no papa nya de. Yo. Yeah, that's so free. Yeah, chiake nya asefo nyina. Me da fo pacho udi baby aka say free. We can start example place. Pacho yentie wa. Me say me pay o hine yere number. Una asa free. Ma say your phone number. Pacho my phone number me sorry am efro why? Mate. Me da say. Hello, good afternoon. Oh, what's your Tom Kafra? Kafra yemfa way 0551931931. I'm da for di baby aka say free. That's what I said. The cafe man sitting there. Any I go for ho ye de. Hello. Yan kwa yetie o. Hello. Hello. Mansu ni pacho yetie wo me da for. Kafra, my yemfa we say na yemfa ni ntu apo. Me da for te me nkan ye mo ha. Pardon. Pacho di baby aka say free. Yes, me cafe man sitting there. We're from a PSL. Okay, my fiam pacho my enti o. I said, the American akola no ma me so mo mpa ye said the akola na ho beto na yesa bi very cool. O se nya sa de. Me say akola na mo ye said the rade be ya no beto. Me pacho yo. Pacho mati. Ye nyina ye de mpa ye techi ya na nso aboa ye mu. Last caller, good afternoon. Odi baby aka say free. Hello. Me da from pacho o te menka. Good afternoon. Good afternoon. Odi baby aka say free. Hello. Oh.
line nye Ebusia mo fanche ye mo amofre na mo ntimi man mo fanche ye enye ye boapa ye da mo nyina mo ase ye sre nyame se obekoso ad na yaresa no ama akwada no na nyame ye adomo a wasai age ne nkwade esi ho na obeka ye ho ne nyina yetimi abom ede aseda ama no ose onwu obetina se na waka me mani ye ede acha akwada ye se de osi bompa ye no enya asem ketoa ye so ye mpa ibofo onimade opo ball nso erade enim no na ono so nim erade ntine enim se erade nim ni de onhwe ema otefo no emfa ne nye ha na mema ne senti de akodura no ebusia okotodwa ni mu a na wakai ye bei ewo empai bom ye fasi asem chenche bi edabema so for ya chese enka meka se sika de won fa nye hwe enso se wakoye te se aboa ko hwe de ena aboa kotokura apotokura ne nsa nka ne nanka ena chese sa amanfo de na wo ye ni se di asem ena esie ye de bremu se sia yenye nkrato mra wa bra ensem no eba beto aso amamabusia 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Yeah.
Probi Omodiaba, your friend of 3P garlic mixture. Now, man for 2 or more 2 guson, and nothing get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu now, sorry, who complaining no. So one 3P ya, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and answer Quadawan and fear to me, no. FDA, AG, a Jedian Kratsui, at 3P garlic mixture. When you do a memo from a city car shops, any herbal shops, Fred Piwak, 024 89 288 24, and 020 100 0021. So what about what your papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Over do us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you froze? They na follow me see ba bet share mo as any die. Musano. No. You know if you waka wo, if any give us cold capsules. Say yes is yare na wo so ko di do ni pedwem wani na wo posa amamman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And remember what if you do what you do, Cronkwan, Efa. Give us core capsules. A painful about one more menu for an inquiry if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ni Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Umase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ni Abibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish Honey never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complaining with sisini kokua epe agi wakade enu hu dwakase pa ne Mikodi brew. Yama mani mema. Koko ni sisi yari droke simpa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasa se me brabo biye. Sudi. Me come on mama adwamo. What does ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwajudi. Yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just appeal for. Kona woman for dan for. Any the only fear do me. FDA agi edwade nkratoi atom. Hey, why fish? Someone you would know. And me money who say I can't watch some. Who can't stop a see ya no baha. None nasi ataya or Casano didn't sakatana no. Anne, but we weird in the sense, papa. Matija mo kanina Spanish garlic mixture and then the capsules at aroma. And I'm a pomodressa. Wow, why you nice and casa Spanish garlic mixture and then the capsules. Hey, and your mama you come apart. A woman boy dear for Sunny would be Pedrianum. Now a boss is a bro. I want to chew hypertension. A tick or restaurant will be a charge to 10 temper. Gas yam e makura amania muhunu ma fichi kromu nyina etuatwa obu akura wadware wie no afa na ho ye ne hene enti asono Spanish ginkgo capsules hana Spanish ginkgo eno de ye nnuanu nura watwe free ginkgo biloba eni soya oil mu emma wadwemu so da ho Martin say yes eye anti aging and am good retentive memory na ye ton hene Antec Herbal Center for ene enye na pharmacies chemical herbal shops eno an say mo frɛ 0266 11 41 11 apinfo abacho mo manufo no kwada wo ne mfiedu mienu enka ho FDA agi edwedi enkrato yi atum Ella one kase
Fifro Bessin Casse. Do my chedia. Then you say you're straight. It's a person who has so this year be said or strength. Reality show, yet you're back. What funny deal of it? Dear talents now. Say you too. Let me down to yes, my brother. Oh, baby girl. And for say, such as you dear pen moja to grow one. That didn't show for. And I said, it's so piano. Then person can say, brother, pick your form. I was Sompa radio. And that's a Sompa TV. Now, baby, first prize will be a brand new car. Second prize, you then fly away. Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL Fenambe 024 921 6952. Ebusiafo yadamu ase yamamumo ene chain Sompa TV sunie Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9 na Sompa 90.7 yenyina kabomo ena Sompa Nkomo no yede emamuo. Ye the first case na kwa kogu. Ye kwa ye case number 2. Tiwa Gladys or your complainant. Ofrebu akwa gogo ene baye. Na accused person allegedly a pastor Bernard Kweku court. Order in court. Pia was off for me that's a papa paye. Made off my pacho, mamu akwaba. Pacho, unamu to say. Ada so for pesos also a donny view. Hosoy. So for so. Young comla. Mamma pacho kwa sorry and I say osum. Crema and I say osum nananum. And the mic in this is so. Pacho kwa sorry. Pacho I'm Antipole wadaroma monfa tro kronkron man mamina amamre ne amane ne said the city no onya ne sa pepepe mfa mayen some ne can we say edimechi Mitiwa Gladys maba Sompa Nkomo si maba Sompa Nkomo me shebo se ni ame beka nyina no e trodo kontomponim terade boame order di fon pacho me da se oba edi na epamu wa wie wo si enso mo sofo kwaku de na ode ayewo etiefo ne awefo nyina etie obi anayere ni we badwafo nyina echia ma wie awie die mo me ha bone bie num bone kora ekurem na me gina mama mi sister okay bibi ntimi mpese me boni di woni Ghana enti wo momo de Gladys no ti wa Gladys ye wo a me pacha okay enti e wonua me pacha me nua me pacha mate ye enti o na wo ni din no asem no si de ba asem wane hu wo mu abede na sofo nso ebisa okay metimi aboni din any din don't mean fancy any din the same me pacha friend Grace Edu Grace pacha to asoma yen me pacha o se wane sofo bi eye asore online ono ne ya asore se ne sofo ba na se ono ne bomba ye chese me fa ne se ne sofo but ono woni Ghana sofo no ne wo Ghana okay so omo bomba ye sofo ni bibia spiritual father no okay tini tight ni bibia ono chiama no ne college bibia de sofo ne be stress bia wo hia ska de aye bibi ni nyina mu no ne sofo no to no ena oya man ne sofo no no se sofo no ene ni di nkomo bi e fa adwuma ho o se eye abefu eti sofo ne ka kire ne se sa abefu no se omoye na se omaniskese na so di ramu a ebia 1 month bia obetimi anya mfa so be 3000
It is often any didn't command or join who is an ebenocre. No, no, in Cassa, when I say they were softening city and then in Cassa, and in BBA softening Tina, or then who could join Sabbath, no, I could see that show. But they were softening preaching and common a foot you what you soften the year pa. It's not the softening back and piano. Now of Suffolk Benadi. Suffolk Benadi. Now I saw the same. And now when they a Facebook or into there be a sorry need you. I saw the same. Me patch I saw need say. Koso. Enti was so yeah no catch and send for so say no benyenti Emma or mammy e could be accounts or commercial bank. Send ye sebosomene so 3,000 fason on fan to accounts. Enti but some is be and was so man 12,000 euro 500. Yes, also Samba Ghana Sikamo saying that time no now the Samba Ghana Sikama 860 not just a cut by 4,900 million. Okay, bear send Nina as me patch by 3 years in it say was a senior baby a scanner could run a 2 billion 200 million into one dear. Says Yana Semina say, one pen for so, one peshy, no mum 12,500 euro. No, we scan back. It's waka. They want me first. All this kind of mass of from the 1 year time was started. Say, so for 1 year scan na kodi be a day. I juma waka so for in fee. 2 years, son, the demand by Pim's family. It's one of me, Casam in Chubia Mena. Or frame no bomber man, and I'm started some first of all. It is often some friend, I can't say me cry. So they were no sick as I'm so making the Sabia, Sikana, then ya obey then, we bet you. It's we be an washebre, we be an washebre. It's by December, me fan say, Mrs. Tannen started so here's kind of serious because scan any day, you couldn't dear. And I'm so cram and our reading, egu, to a slash of soften first camano. I can't soften fee. To me, so starting this off on a quantity, and me fancy by 4 months could be near. Okay. I be a sophomore, Menene Casa, or to me, Shadan and say, cried, or say, end of this year, do our sword in a car or turn a car, or be scanned to make sure once I say, will be beer. If you cry, nay, FM station, rare FM now, or you saw a crano, even crano, say, a scout yama FM station. Aye. Okay. Scout yama ni workers no crano. We bet me Eddie says cano cra. We jabba you could bet me the chia. It's a problem near. Soft on a black Casa. And a baby won't cheer. Was a mammy won't cheer. It will be a war radio station. I can try out the more Juma for bet me dear Tiana Cadena and Juma phone so didn't go to your Mucadi. I will see a note Mestro had us a travel service. Yeah, call near the American lottery. What would it be? 2024, 2025. Now what's me a Remo America? And your phone have a fun. What the number? Now, it's me wow. What's now could do so 2 good man. Now what's me and Shanto Niema and Famau. Baby, I'll 0249 714 368. America Bano say 001 838 910 9045. Now what see me abwa edusa heba mesha madansi eni swame edusa bro macro go body pediano ye mami woni mu di oti abai no woni madu a ebesa wo yade eti go picture no eno di wa emre ko ne malaria tetiu so me so na wo te ya e wo fichi ko ya si egao malaria so hawa ne pa ya wo de afa drum wo de ba no edusa natural spice drink no eno di body pediano o e natural ene ma hodo garlic na e wo no akeka de abobode aye e ma de de do wo sa wo ointment a eno ye decide ba ointment e ya massage ya podi ya paso e de free wo I will see friend is 0500110115 Spanish 3P combined Spanish jingle capsules anti-aging I number 1 anti-age
anti-ages na mo onim bie o se onim kwa twentwem a se aduro mo onim bie wo nyina na wo ya bofra no emo ba se wo nya bi a wo nyina fe no anim ba ba se bebu no woni pedua so kwa ye kama so etikope bi no na ne capsule mission de garlic mixture ado de boa ne pedua no e pedua no do so malaria ti bomo den ni ma ko ni pedua no mkoyo baby etu no bia no sabeke bi na emo wi papa bomo den 0266 114111 Obo Heban Medical Research Center adumenu for mami keke no ehwan ye wo Dr. Ben mechiao o si utie wo ya woni wakuma bo pele wojo ho a enje wo ho na wona mu nyina yo titiriti ya di pedal so ko yi fo ni mo preka sa powder no so ya ni mi aduro wo ni so se de oba ba fo hia wa wo nya nufusu a bia na de afafa no nufu ano ba hu se de nufusu pese abade abaka no me so mo dia be support immune system no na wade heba better senso aba si yade ne ya hodo bia no etu ase 0257472506 Faith homeopathic enron ketwa ko ahenema kokoben ko pesa do enyasem kutu as of mama Elizabeth prophetess wa bin chese endro no we yan fanso no to techre ma eno na no kasa nane ne woni afira stroke afa asthma yade edie bia wo poso niema hodo ye ha wo laboratory bia ya wo na timia be ma no ehi se chokwa se be ma bia obema ehi se chokwa anasa ese nkuruma ohoni yeko eye faith Mr. 244583859 na onom ajo so grow fine nom na grow fine did you so ya Ghana koko ne dia ye ya man shadan kwa ye woni aye no se esa ya de na ye mo duma mo je do papa bi e grow fine e wa abla wo fu ya kakraka etimi yo hips ni na hips no figures ni na no etimi mu sabele e wa abla wo no massage won kase mo yo nyina e bi bi e wo e be mo wa ye den no wa ye dam wa kaya de enta mo je be dia frusa ni ye e wo ni padua no mo e ye grow fine and I ye can for the amomisti heba keje tiam no epidank and afe bia ye ton no etu no bia na busu e wo ho Fred doctor no na twetwe enkomo sese 0244596532 na ye nyo so Leicester Ghana ye mamu asie ni o mamu asie mesrew wo yo ba na boso mesom enkomo bia bra me ho me so bra me ho okay no o keje tia Baby, you wura sit to see na. Okay. Ya sanitary pad. Right about to na. Me pacho. Wo de wonti me nkwa. First can bra me me ma obi me obi wo afia ya. Ya na ye wo to bi to. And ye wo overflow. To don't say empim fasoro. Okay. And empim fasie. Okay. E fam. And overflow so empim fasoro ho no se ho. And so fam. Na twa no ye fun sope and ye wo de tariswa na yin kama yes me so yes heavy flow yes long sanitary pass na come for the amawo money is 0302235295 and 0501390337 Bishop 75 I've been proud you I've been proud papa son no ne hu ofe ni ama so efe o pesa ba pe diamond and I said you be no me so free with so that bia no ayo to so wa hema wate na de gu sisi bi abram paneji ho abram pa de ji ho because me so nkapo ahodo o kita 5 Ghana cedis so benya bi e dia ya na what dear ya what the engagement and also wedding no me saw your graduation and also program bia wana kwaje ne ma na fa ya na ho entinye fe Bishop na se osumu a oyo ba 17 Rob Kumase obe Adeshia market no 0598585 yeah for Ghana grows oh pedjuma ye e wa bla wo fra 0308 245-775 Lawson Beverages Company Limited. Oh, Lawson Herbal Center. See and catch us say. Yeah. Lawson Herbal Mixture. Lawson Herbal Mixture. And Lawson delay my castles. Yeah, delay. Wait, Bema. Delay obenimo. No money sanu say ya. Delay man castle. Delay man castle. Dr. Lawson Abbey. Dr. Lawson. Open no pani binom. Na ubenya moja tinka. No bantim discuss show. A Lawson Herbal
Mr. Omako Homa. Kadobi de Qua. Papa was our 20 years or more. Them was a summer yet. Me, my year will delay my car. Dr. Lawson. I will see one more dear, no friend, no. And then the show was 0242 133 577 0242 577 for gentlemen. It was I'm not here a yesterday. I agree with Ushia Bema. Now shall banana no one. One of my petition was one of John to a to be brave. I would no fortune to was Siashi. I have the idea about say so. Send out one. Your money white. Mr. Blanny, your post. Near my judgment. The creation was some year. Bradia Pessi, piano. The what to make you see, man, and man, you want to and what touching my one can for your third day. But my dear Gia base nefra 0559 139582. Yet didn't SC. Mammy, Obapa, and was in the radio station at my 4 crano. Sika the two Maka betting the credit debt and crying and said, and yes, could be a sabia. Won't mean to an Edumano crying, scour your room cry, Mrs. Cry Sicano, and yes, could be a sign. And so we were 2 years. As an enket woman, no sanity. Eti last month, and was share end of this month. Yeah. No, I mean, in a casa, but in Casa, you scan 1 year and I didn't. Medican in a casa, me fancy be last 2 months. And or send this scaba. Or crown make a sasa over send 50,000. Okay. And I make a choice say 50,000 cried ye. It is a cabaya, Sicano. When you crack and you move by half. Nanka first can a brananka on France solving the problem. And I'll catch them say 50,000 cried already 1 wire day. I can name a be cry. Now, bro. It's me, the memory. They no cry what's all kinds of crab 4 months across square. It's did one womb and Miss Afro, me from was sending 5,000. 50,000 or 5,000. Okay. I'm from Mr. Wolf. What's the 5,000 saying? 5,000 or the 2 saying. And I'm a friend, no, I'm a business can was send us 5,000 now. Well, the car sending 50 cities. And now what they try to say, I can't no need BBI okay. And son over sending 5,000. Okay. And see, me for say 1 month I said chumu ekobe chumas Mr. One was our friend say was I sending 5,000. Not just a scan why not you say per se. So what it say no so why any den Minister is scanning idea say wo just cannot mu cry or just scanning wo yan 12,500 euros no back. One day Juma the koye you, dear no the koye you yen bibia. Ni sikana no eden. Wo yan back because sikano catch us say interest never bano. Fatu accounts no fat we say what they talk euro ni bi. Na eno so kosora emfaso be sa eden. Abaso ni nyina wa nya emfaso bi anya den. Emfiri so wo de aye wadwuma. Enti see idea wo yan ni sika back 12,500 euros. Wo yan na de no an wo yan no de akoto. Baby ose what they to. Na what sister na near who so for you paying. Say face to face one nani hu ne pen no so hu ne be wo Facebook o say social media ho be say enfie sen ansa na odi sika yi komani ne fie mu de o hwa edoso because kan kra kodi no be 3 years but my misano infidodro kro etimi me yama dwene senka nyame admo no aso be audio voice message na story ni nyina. Okay, Mate. Yeah, she said, Yensa, Ebeka, Obapa, Grace, and Nabon Coma. So for, okay. So from Pacho Christ, has some drink. And council. Papa Pacho, what I'm saying? About the other you, houseway. Yada, Yamia, Sempacho, Radia, Domesome, where pa. Wada Roma, your friend or Henry, your boy, Siama, no Casa Free, Sompa TV, Sompa FM. Sompa Nkomo dwumadie so ni na ababa we bi ni nua e na wasoma na mana baha se no Mami Grace na wasoma ni nua ye friend Tiwa Gladys na abaha se no na obompa ne Godfather ne ya ohun fie kakra ni na be se fie miense ni e na wodi skama wo se wo se wode kwa akoye adwuma
na chese mfaso no boso mi bia wa ma ne 3000 mfaso na ama sika botere no so ama efie miensa ne afa de opese wo se sika no 5000 mienu na wa send am mo fro krampo nso a komodie bia papa bia nhye da ma wada roma yenchia ya so nti asem wo hase na wo se etime fro na ye bisa mo sa asem wo mo kan sa na tie na adenti na aba ne sa se sa pepepa wada roma asem no that when the media sa pepepe nemo nse enkomodina akosono time one say defender the sika esende omo ibinya kwenshia kitwe nti bosomi ni nona ni down quickuma but anyway you know I'm an exercise on the mama a break akra na anything ya the sort we out so sika any sika na edaho you sign you real for you and na investment so before no sika kwishimo unless that same time na time mutia me now so very gross kind of back no na medical this kind of science full mudida which is timing no na wrong amani but anything too for yanko let's back abenam pa cho ni nyini monadru be sen first one na ye ne de na ye obi no de abisia wo collateral and is soon in the 8 months pay and no band every but could be a koto and then that has no pass which is the way I make economy apa okasa na wo from wadaro mama ne so kakra ma ye why hello papa o voice no ai abrampa go straight to mommy men fan cause pacho no ama ne so kakra ma ye why na me say ama ne so kakra ma ye why hello papa pacho timinka hello me chon ka na me pese me bisa o sika no wase wode ba o ka se wona na ye nhihye yesen se e bia bosome ba ko ana se free bosome nsie kono e na bia mfaso no betimi ahya ase abenti a wase o hye ne bo se bosome bia no o be ma ne 3000 na nhihye ye no se na na siti e wada roma ye ne say aye first investment na ye no bosome bia no na esese income yenye free mono rough estimate no ekoye 3000 cedis that was the rough estimate and SSA free mobile and the first 2 months of the year already or you check and never me account na your fast but I don't have bank for basta asem no ne kintu chiri na ya say sikani nyane die ankenye din but time all recall for stand back and asanfa kudi e for you it is chiri mu tell say SSM be kikan ye mesisi ni na me boaboa me say e ya papa no akara me dey da 5,000 na me dey to account no be and no ye better me bia na me dey tumba e wo skebia me hwe ni mu a na me dey betum asat last week here me but honestly I can't say what that day should be on any already na also odi any already and na papa say wada roma afeni no okasa I am saving you send for a picture into a so because enye papa enfa ma say bia so for said ye wa bobra kwa kodre na sika ni nyina kra no eyesen ma yentie wai Madam, who can say Rosie? Me say, yeah, for a picture and to TV ne so. Na ye per se ye hu how
how soon ena odi sika no okika ne emesi ani no o ka say very soon and answer ni mu animu ya na wadaroma with all due respect yenya specific time bia emfa ma bo hye na pesa wo hye no Sisia no Sisia me di bu akwemu no me hwe ni mu se kusumi wi enkusi na wi no Ninja 50,000 edi kapo 20,000 Ghana cedis anasa say 50,000 cedis 50,000 50,000 yeah Apa waju masa dia udi bra kwa kodre ukọ bank omuntimi ma obesi ama won fan settle kai mfiri wo Mbajozi Baby awabo bra kodre some of the big investment and am a huge one Untimi nkọ bank nkwaje besi ana won fan nyi we say mfiri wo because ade your how beba no ya permanent term na nka free mu ko ana sanda moni na entonces o solve problem wa o tu anamo awudwa ebema wa solve problem ikaka akwanya me die gu onu so what you say hello Papa ma me pachoche meka ye tie opa aha kwanya me fasua ne sabeka alance no nini na ekashishie no only bank ekasa be taking time no aye the 1212 asa no approve and I say you be kura na odi si o say obi metra any be taking into no make kind them up na all other things enti wo bibia anka pesa wo ton di tua na ye betimi abemu aye wadom na ya ton di amount me was video me kawa di afidia wadaroma Mbajozi di ba afidia bia obi krampo ye interested no person oto a me wo Nizan Pascal 1 ewo I'm putting it up for sale intino Nizan you offer now then the bar no problem nebo ne odi ya behwe ya pon wa ya no be kasa na sa obeba se no mama ya tena se na ya hwe kwan ya ye de be fa so a ene mempese ba bia awrade apagye wakodo no sika we sei ebetime de enumguase abrewo but ba bia keka kono ye duadwa fa me pieto bra me nti papa bo hyew na kwan ya be fa so a be pesika no e de ama no na pa cho se 250 €50 12,500 euros no de ma wa yesa pepepe na tie de okay naming to me and verify that amount but whatever amount of the buy no at the time organic came no so no this can buy at the time organic came no 86,000 pacho na say 86,000 yes eti anu na obetua ma no ana say all these years na sika na ba bedi ho no unya bibi mfa mata ho ma no oh de bianye no na be de ma no say ono ne die be de eno ni sika poten a say but first so e go so apa any eduma kumodie eno no eye ada you know income dia and the kodo ni na ba ko wi say de edi kan ko edi no o de no kan eni kan bra Papa, me pa chawo, me pese o pebra ba ha se ne yetena se wo office. Na yenhwe na ye ne ababa wa ne nyina enhia na yemfa ye ntu ye asam na wo ka no ye pese ye betwe wano awo form. Ye pese ye hu wa ha se no hwe a da ben na obenya bre abane atena se wo office fitiem. Otumfo nyankopon yadumu a pedante de ni bitime possible. Pa cho ye hwe wadim ti mayenja o ne kwoto adwumedie so ye beda se ye fra oje ye so why all right yeah agudie bramu mame papa kasa e de o se brand obebenti no but ye obi kan ye betimi aka abatia me da ase ye meka nyina ne se nipa nyina aduru bi a moma ye ni na ho betimi aka ne fa ba bi se ye maami wa ma na ni ana ho
wama nani ana ho cause nipa wuni ni baabia na wo behia no phone so ye chat fasika bre me fanye we ma nipa wuni ni baabia sabi obi a oti akwantuam wo de bre busuani kura otimi di busuani kura timi di na sabi obi o wa abontin na ntimi ni usika enne hwese de obi a omo ti abrochire bra mo bre na obekwa akotena wo mu akɔbre asam wani mfufire na asa de bre kwa bra na akoye na ada ko se de papa yi kan a wa kan wo mu se waje atumi se sika ne bedi ne ho de ba ehyehyɛ ya ne maame ne ye amem na je se fa baabi ne na ada ayeda ewom enti nyame kra ne eda na se se papa yi de waje atumi so waje ni sika ko se bi wo ho no ma wo mutimi ka se yeni ni baabi a ebi wo ho so kra be frɛ no kra na wo nye de na wunya no enti mesre se yenu ya no ma mo akwantua na ma mo akwantua na mo ma mani na ho ko se na nipa bebre titi social media ne so a meboa wo meye wo se fa we bra ye ma me no nya business bi bo so me so a dia business na mo koye bo so me so a interest in koye 3000 eno no oh na say abe no kan say abratia omo to afuo no omo dua dada wie ti o abratia yi wo ti akwantuom ehyehyɛ ya ne ye nyina sɛ woni yin wo Ghana ha ma na abefo no so a wonim sɛ die abe no so sɛ atɔ ana sɛ yɛntɔ sɛ yɛntɔ woni baabi asase no so da ɛno na me kan sɛ ni nyina wonim wo obi abefo ni akɔ video ni ade asɛ sɛ abefo ni na me sɛ na asase kura wo tɔ kura obi timi heda ko gyina baabi video de bɛkyerɛ wo sɛ asase ni so na nte saa ada prempa sɛ me obi anko video sɛ de papa fie no na obi kura so bebe video ha ya bro sɛ wo ya nim ha sɛ kuma sɛ mo edigi obi so sika sɛ wo ho nti yeah, this house yeah, you must more. You positive here. Case ne ba ha. Obi a ofiri baabi e kan say ofiri kroketua mu e betoto ne ma. Na wo hia maya nkuma bi. Wa ho say de wi ati so yekura mu emu se ne kwaye. Ai no ma beja na si ha sa ha yekuma se monti. Omo fa ne bag ne ma wo mo. Ne bo no ngotwe a ne ebebie na omo agisika no omo de ye no omo de ko. Last week was the last 2 weeks. Last 2 weeks asama mekai enti ni nyina ya ni da ho ya na duru mebi a ye ma na mo so onyanko de na adwene dada waje bibi afiri wonsam de ya na easy ba ni nyina no so be ma ani aye de ada ko sabi o enye papa de na meka ni paboni fo wiase okay ni paboni fo wiase na mo ye papa de wo se ye ma na ene kosi brada ye sere nyame se obe ma brada aye de atu ye na obe ba na ye di atu ye enti abrotia ma me fa ma no isi na di for emre mu bi yo me di for pacho fire koy abrotia medasi nyame ya adumu a so for ye hwe ne brada ye nyane ye ni picture beto ene na sorry ni nyina na ntina me say yes I will tell you ai enya say yes no but ye ni die e man so your friend na waje yes so ne what I say so for crowd ya wa ye kura ne yakopon kura wo so opana wo ni paru nim no wonim na busua e Facebook o se nkotofo ne nye business wonim na busua nim ne fie wonim ne dache o se nkotofo ne nye business hwe mabrotia abrochefuo nim bebre wo sika se komba be bua Ghana fo amomadwuma pagye o nanso hwede asie sofo aka ogya domani mu a na kanipre nye gidie wo mu no wo huni se mu no wadi 3 good years ni nua bebe mkura 4 good months sika kase se wasati tren sope adwomboni wo tirim esa ka che mami we se wo FM station TV station T say sika di twa wakaska masa adai na ya menya meye akoda wo nipa ni so nipa chaboche gidie be no benya adi sika be bo nipa Ghana osofo ni dini di say sofo Bernard Kwaku sofo Bernard ye Kwaku Bernard ma di hu ya me pokobra ma di hu ya papa because se wonye wudiri nya pasam kumnya enye trimodifo nipa wonim no nipa di ni fi asem ne no kwakoye business what of for Bernard who kwa business se si cancer so Bernard entria ye ne be chayam because kutagi dabi abrot enyaje blawo ajebrand yin ajeblo so beba na ko twesi ka mani pa 50 million ana ko tua Bernard hu oba wutimu bi no abrocha mum ye kan kwenche nipa no osofu mu awuni nipa no bebia na wubia ka chensai bako ofa kan wangu ayen so na metun so so ene mo modern from down ofa bi jo de ngum so mi zero
Odi. Abrotia. Na na fiamponsa efa. Ose sofo no nye nipa boni nyam se ne kasa nso danya. Enti wose onye nipa boni. Eni adwebon ne kura no dabi hwe nipa boni ni kasa. Dabi. What dey twe sign ma me wa Mate, Mabrotia. Twe sign ma me. Na edaboko mate. Twe sign ma me. Edaboko okasa edaboko. Men kan saying. Say what twe sign? Say. What twe sign? Onye nipa boni ni. Odi obetwe sika ma na Mabrotia, nye nipa boni sam a, obetwe sika ma no. Mate, eno na be ya dance sampe bi onye nipa boni, but ono so adwen no ma me ma no kwa no. Yes, ye nyina ya adwen timi nkọ benkro mu sa sofo. Me na oya adwen wa de obeka no yanso ye beka ye de afa fa foforo na sofo na gye so. Papa waka yate efiampon sampa cho ka kire sofo ne sa wakasa yate wo hwe Facebook no. Eti ka kire ne se nyame ya adom e benada efianka abeja no kura nke be ye me de. Em se wonim ne penti beja na yanso ye hu bi why. O ye fan nti beja ye na ye nyina ne yanso ye nhwe ne nsiesie asem ka ho bi na Sompa Nkomo ejina brand nti no eya ye behwe monim oba me gidi ye se bibia be boko na aka kire sofo sa wo oba nso so a ompe bibi nkita wansere ne hwe no oposa ne nsem na o family ma me infanto esika na wode aba no so bi wada ro ma fia me de nkra ma sofo nso tie ne a onti aya na obi ahwe Facebook na YouTube na wato ne nkra ede amaye nti no me de ma no si ase nom brada ye behwe no anim na ansa ne ye bekwa afrefo no so no ebusia ma memfa seda kese pa ma Shiba ewo US Columbus akwada na ina ohini ne amesa woman king Ras Dazwa watina sena no ya wada wade ebaye no me sister send me 1000 Ghana cedi say minyima me sent me yidi amano enti Shiba baby a wo bia no yeda wase papa Awurade nkoso anya okese ye program bi se na se hia mo bia na wo ba yensra ba mu beboa yenti ye ni so de wo ya sempe nipa ne ye friends Sompa Nkomo bibia ye no wo sompa bia no wota beboa ye Awurade nhra wo pi na onhya wo anemo ewode a where ede every one so ubotom ho no mo ho pempem enfama we appreciate it a lot and we see ya kwa man so 0451 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 me don't for pacho me mo akwa ba we di baby akase free o take care mo na hello 0551931931 Yanko Wesumra. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho di baby akasa free. Bala mo ko la di kaza garage. Pacho my NTL. E pacho, mas mo be. Ma na o dis kana bela sofo no. Enti oni kunu. Oni ni kunu na wo ho. Na ni kunu ni kunu so kura adwa no kola ma na ware egu awo se ya na tulu bia ne ka gana fo ma ho asem ebinom shede ebinom aha wakasa yi uju so fudu eche wukunu ubu so fo se onyame na odu wo sika shede nsem na sante focus mi se so kum pete ebi na mo a ebi ka so ukun no de ma na go be bibi e ma bi aka enu e kura ati he o afeda o se ni kunu kan ya o se passion de wada be damu na ya be adom na se chofu no di e de ni sika ne ma na ofuru fia se de brother ga be nyansa asi ni mu me da ma se na o ti ye nu tie na ni a o nfa bi ntoto because o so wo ni ma bi o be fa na wa te ni sika no ade e be tinya yere e na ntimi ye sa ye be tira mo mo kuna da no ya ko ko na amu ye ti ko ma ye tra ho a ko na ye o so ye de ye se be bo ba nga ma han to amamani a ti ye ntimi ka tantia o so so ko so fo no ntimi da ma se na me nka mo hu ni nya me ye hello odi di sempa o ka se free ba me na adu me ka se ja me de ka so ko ba ko yo yeda se why yeda se self no ye nya because obi juodia me pa ne juodia na hello mba chotimenka hello oh ojina so network no ho hello good afternoon oh
Ow. Sorry. 0551931931 all friend na osati to man pacho sa friend why network na bibi o ebefa 0551931931 and 0548931931 0548931931 na yaje wo so me do for pacho. Oh, network dey na yiye. I will say I am quite fat me kakraka. What's a menka? Pacho, me do food in baby akase free. Pacho me kese matanda. Pacho yo. And I'm was the plan of the ceremony. I am a soft for no more. Yes, no. It's not soft no. It's not quite a minimum. Only your quamana. This year, more than so be plum. A soft is a woman called Betano. Where I miss you. It was awful for no me. Did not quite a man. Pacho, Madame. Yes, a Radinson shroud. Me don't for Pacho, my howdy baby akase free. Hello. Pacho akase free. Hey, men tie TV no why ni enkasa fa phone. Ni mudi ni baby akase free. Pacho, my entie o. Nse wa ya de ka o. Nkwa na nko ordinary ni kunja na nko discount kama so no. Okay. Yeah, that's it. Onya de. Udi ni baby akase free me do. Your fellow Michael. Mike akase free. Kasa free ko ada so. Pacho, my entie o Mike. Some the plan make an say. On say idea softly here, you know. Many atipa. Obu wa afi nko be twa asem tenten to. And na yeka so say business ni ye business it will be a gift profit. And no me say. Obi tini ko for no free China abroche de ba. But the no me say. No like a cat ni ba. But if woman yan say so for na say. Na ye man break no so be ba no. Ye ne international. Ni ye a kwan pa obefa so obi tini tua aka. Business you tini business na ka ba. Ye business ni be business ni. Man no 60 billion no kasa de bibi no. The name of kasa no. It's like what is often was and there be. Ye man time was it Tuesday beba or bar. Let's work ye the papanka and the who do no kasa. No one will be Antina ya do na koma no but ye nyina ya dwen ko benkrom nti oni ni asem ya tasem ye ntan ni pa me do fo ye da se papa ye ene wa dwen chi. Mama original Nigeria. Aso bien kan ya be kan fo say Abraham. Enka won so. Emma what to say? Bi nyame adom oba papa da ko so bi no ma sha. Oh, senta chima ko fi ken tampo ba ile nko. Dia no asre o da dia hu Oh, man say. O be fa de no so ati pe ko fa de na ko ma. En ye uti ka tempo ko ma. Nam kete. Mo. Oh man. Mama cha Dr. Benson na Mr. Joranso. Ene fi da bujaye. Onto na be jafo aketio. Na no kwa se se so so funa kasa de na ene no ma obi a zo budu ma je antie na obi di mbebo da so. Ye mi sase na mfa so dia na nka wa be no so ta ke de ho kuma sha be no nko mo kota na. Ena me ba jo sika na ba no engineer anya dwuma da. Nti so fo mu so be ba de ke dia ma ni wa ka me ku ma mo. Yeah, ye ti oduma je no ma. Ye mi edim na wan hwe ye akwa shi program obu ha o so na so like this so fu. Eni ni na be to so. Ti bi sa so fu. Omo se yo so be da be da kwa da. Obo me ke kan nzem ye. Me da CP. So me da se original. Hello. Me ba cho hello. Good afternoon. Dini baby akasa frame me do. Afternoon. Me pa cho me kasa so ko na mo. Hello. Yo ye ti o men ti afidie ni akasa fa phone nim. Me pa cho your friend me best. Okay, me pa cho my enti o daddy. Me pa cho nse ntini ya na nipa ni pi yem pa so de kro no. So na ye sofu ye munya sofu no want to bomb bo. Wako ju bi sika se wako chasa asiama. Wako jina ubi efu makucha nwata se men. Ni gana se na mo jiska no. Kan kwa mo na nti mo be na. Bye bye.
Bye. Pacho di baby akasa free. Hello. Pacho uti enka udi baby akasa free. Hello. Enti afidie no yenka san for phone ni motemenka. Hello. Yetie wo. Hello. Kafra. Hello. Hello, good afternoon. Red ukasa free. Ukasa free. Pacho meba ho blanda nti ya meba abehwehwe me wate meba abehwehwe wate. My entie o. Ohini ni krom ho nyame ya aduma. Last caller. Good afternoon. Good afternoon. Pacho di baby akasa free. Yes, I'm okay. Na I also for you there. When you also for you say na say oyere awana oko asoro ya. Ene say na mani. Na mani wo. Na mani so we say na egu aware no. O say e bana ka o na aware oban ko put ma show. We also so one bon na market. Na say ya you say intermedia. Say what baby. Obi mu asi say o wa na awana de so for na ware so baby. O yes of papa. That's ene wadwen trebusia ye de asimame mayemo mpa ye na odonfo ne mfa dabnada enche ye wate an oba ye nyina ye betina se ohini ne ndru ho no no so wa hase no no so betina mu na ya hwe na ya toto ne ye mama bibia koye why aha ebusia ye di si ase nom na ansa ne ye besori adwaso ne yemfa happy wonderful and blessed birthday and call for my Kenneth for Subuahin. Ya odidi juma ewo otu Asekara Bank PLC Sepe Bokrom branch wo way a special one from Minister IBJ Chief Executive Producer Sompa Nkomo of Hope onosoni host enono Sompa TV ena onosudi ni juma mpacho osinyankopon kosoa anhraw oma wadom roso na omo ho ban emfa mayen omo sika dodo na emfa ngu kotoko mu na wonso watimi aboa afoforo rade makwatenti ahoden ene apomoden ewom happy birthday to you Mr. Kenneth for Subuahin for Asekara Bank PLC Sepe Bokrom branch Theophilus Banfo Pacho Theophilus Banfo happy birthday to you Eradia enom nkwatenten na enya ahoden mo so erade mo abrabo nya nkoso na enye fefefe emfa emawu erade ma won hran na ekoko wanim ewo abrabom. Happy birthday to you, Free Linda, Sompa TV, Sompa FM Traffic Department, and also Ewo Elder Maxwell Apia Dankwa. Happy birthday to you, Elder. Erade and normal favor. Any grace no amane no so enfamao. Erade abasemu enye du enfamao. Na ni husro na ewo mu no so no entumpon kwa na nema. Erade man kwatenten ya pomuden etai etuo. We love you so much. Way Efri Nana Mensa Abrampa. Ya wano so ewa Sompa TV, Sompa FM ho. Ena ode ema wo. Oso odo papa paye. Erade nkoswa enya ukesye. Happy birthday to Mama Mercy. Abunyai Odame. Onoso ewa Church of Pentecost Swami area. Efri Nana Mensa Abrampa nchen Sompa TV. Mama erade nkoswa enya ukesye. Oma wahuode no enye kese enkoso awe yesofo mame erade abasemu nye dumfoma na favor no so enye kese okasa afoforo akoma ento wonom eyem erade mfa oso no ma afoforo nso ya wonkra aboto no wonsanya nkenyan emfa ma wabrabo ene won ho ebiem happy birthday to you Mama Mercy erade enye okese pa yera Ronald awuni one so Ghana Water Company mu konongo headworks ho pacho eyewawoda we efi wankasa ho kene Mama Yvonne chen na eba ose awrade nkoso enhraw wo don na wode ma no enya ade obema so atie obema mu ayedu na ose Yakopon se de ewusi ne netie na ni so nte no onkoso amam ntem engosa awrade man kwatente a ahoden ne apomden wom happy birthday to you Mr. Ronald Nana Chum boaten ede ne ede etu apo Nana ene eyewawoda
we free maame no papa ho Mr and Mrs Boateng ya mo asante bekwai erade nkoso anya okese oma wontumpon wa abrabom nyansan ya ododo ohini Solomon no erade enfamro so enfama sebe ya abrabo no obeye eye nkunimdifo ewo okun bi a obefem ewo mo happy birthday to you erade emma nyansa pi sofo yeah compacho yo mablo watia menche Mr bakope ewo America sister ama okay onyankopon nhyira na onya okase ono na odidi mambidie na nyakopon san nhyira madwuma wura okay Dr. Blazer Foster okay Dr. Mbacho yen bibia wi mbag na mapakem ne mama toso timpacho wadaroma Europe to no meka ho Oba yenko Dr. Swati Abotia aw minye hu frema idian odi ane demo o matani Dr. Ati ene Dr. Ati minye hu ene Dr. Ati Ivrim oyo na kan be so kan biem bia no anti anu ati Dr. Mawie wa wie dey Dr. Mpacho bibia bibia process bia sira so will process bibia atomini ema na Mpacho mabobɔ ne kama Europe to no odaworoma odi fafam ko agudi yenko odi obeko Abotia ye sori gomia so de mechia ye tiefo ene ahwefo nyina ne titiriu ne Madam Benis a o chade wo prempe basic C okay mechia me so for Reverend Azika no chenso e wo access church e wo busuaku a ene ya dofo ne ye tiefo enyina mechia ye papa nso Dr. Blazer Foster ene na pamfo nyina erade nyankopon yinhyira wo bia yenso yedase wa wo che brani adaje tie ye ne yedase mba Alex Piaga and Nelly Scott Barbara Sari Ando Ohime Fiamponsa and lucrative yadamu nyina mo asema mo ba Facebook and YouTube ho nyina no erade enkosoa enham YouTube for ya yetwa mo jaon enye hwe erade ntino yensa ka mo messages ni bi Dockers obona ochia ye Grace asomani ono so echia busiafo nyina na Franklin Kwame ono so echia mo amodemo de ba ye nyina we love you so much and we appreciate you a lot say abribia yetena sia munya ye mo ne mo nyina ehye dwumedie na se na ye wie ebusia yesi hamidi do ohine ire maame akua yeboa asia mabronya obetimi afre mabrewatia nyakopon ya adoma dasenne wode dom ye ne a ye bese hia nyame ya adoma Mr Gabi osofo wankasa wunua Mr Gabi owo USA ne wo kane we Martina nurse ne wo UK ne maame afri mu achim da ti ye beko ho wai nyame ya adoma e benada 1 week ni ne beko ya koja won mama bibia nso akoye ebusia yakra mu nyina yadamu ase monfa number ne to so ma me wo how amania producer number no production line no wa for 0541 126626 0541 126626 and 0242 056978 obi eni ho ababa hase no ma ye nya na asem no pomasibre amani infant na fie nya ho e ma reho enkum sunsum na nipadua no so enkunu nkonse do yakra mu nyina